Postoji mnogo bendova koji ljudi vole ili ne vole i to je u neku ruku ok. Jer očito ti bendovi rade nešto dobro ili loše. Ali kada bend postane ok, onda znaš da tu nešto definitivno nije u redu. A to se očito dogodilo i današnjim šampionima bivanja ok. A naravno pričamo o hladnom pivu. Pa ajmo se malo vratiti unatrag i pogledati gdje je sve pošlo krivo. To jest kako je hladno pivo postalo teški mediokritet i zašto ih na svu sreću danas više nema, barem ne po tim imenom. Prodali smo čak i budal, sviramo zato sura. Daleke 1988. ili prema nekim izvorima čak i 1987. godine u zagrebačkom kvartu Gajnice ekipa sa klupice pod parolom Volimo sve što vole i mladi, to jest punk i cugu, odlučili su u maniri svojih heroja poput Kud idiota, Pistolsa, Ramonsa, Dead Kennedysa, zabranjenog pušenja, pa čak i Motorheada osnovati bend, a bilo je to hladno pivo. Probe su bile neumorne, a 21.5.1988. godine već su dobili priliku za svoj prvi koncert i to ne bilo gdje, već u rodnom mjestu Josipa Broza Tita i najbitnijem socijalističkom selu na planeti, to jest Kumrovcu. Koncert je prošao dobro i sa šorom, što je značilo da bend ima potencijala, jer ako se ne porazbijemo bar malo na punku, pa gdje ćemo? Kasnije će Mile reći da je to bila neka bezzelena šora, a ne mržnja punkera iz Kinsa. 1989. godine iz benda odlazi drugi gitarist i hladno pivo nastavlja kao četvorka, to jest Mile na vokalu, Zoki na gitari, Suba na bubnjevima i Teddy na basu. I napokon snimaju svoj prvi demo koji zapravo i nije bio kompletan demo, već više promo materijal koji se dijelio uokolo. Hladno pivo uzima kratku pauzu zbog odlaska članova benda u vojsku, no vraćaju se 1990. godine sa još novih pjesama i snimaju sada već legendaran službeni demo kod Denikena u Sopotu koji će 1991. godine izaći pod malom kućom Megatherium Records Darka Kosaleca. Malo je reći da ih je ta DIY scena definitivno gurnula napred i nakon koncerta u Ksetu za hladno pivo sve kreće na bolje, a dobivaju ponudu da snime spot pa izabiru Buba Švabe kao naslovnu pjesmu. Treba spomenuti da je ovdje dosta vitalan bio i Robert Knjaz, koji vjerojatno možda znate kasnije iz Slačionice i Minjačnice. Super cool lik. Hladno pivo je neumorno sviralo i 1992. su dobili ponudu tadašnjeg Trip Recordsa, koji je bio partner Croatia Recordsa, da snime ploču, no prije samoga snimanja band će odraditi koncerte i van Hrvatske, to jest po Sloveniji, sa Kud idiotima i zabranjenim pušenjem, ali u postavi Neleta Krajlića, a i sudjelovat će na jednoj od kompilacija Trip Recordsa sa 2 pjesme. Nakon što su dobili garanciju za kreativnu slobodu, hladno pivo odlazi u studio te snima legendarni Džinovski i 1993. godine album će ugledati svjetlo dana. Ok, malo je reći da je Džinovski bio instant hit, fakat je to malo reći. Kogod da se sjeća, pa čak i ja malo kasnije, legendaran album, definitivno. A to možda nije zapravo toliko niti čudno, jer gledajte, to vrijeme, početkom 90-ih, to je ranih 90-ih, tada punk scena baš i nije bujala, u Hrvatskoj pogotovo. Bio je rat, bendova nije bilo toliko, bila je dosta velika rock scena, ajmo reći Majke, Bled 3 koji realno više niti bio punk, to nisu više bili Termitine. I ko nam je ostao? Pa Kud idioti, ali oni su već bili realno preko 10 godina na sceni, već, ajmo reći, veliki establirani punk band. I naravno, veliki uzor hladnoga piva. A sa druge strane tu je bio Psihomoda Pop koji su također bili barem 10 godina na sceni, a onako oni su više bili Ramones cover band čak i dan danas, ne? Daleko toga da imaju oni solidni stvari imaju, ali realno, pogledajte ih, Ramonsi. Ok, bio je još tu i Overflow, kojeg definitivno moram spomenuti, ta Koprivničko-Križevačka, ta cijela sjeverna malo scena, ne? Ali oni su svirali, to je pjevali na engleskom i nekako bili su fakat, neću reći demo band, ali neka totalno druga sfera. I naravno tu je uvijek Zadruga, koja je totalno zajebanski band, nikad ih nije realno bilo briga za ništa, nek malo svirao, izdaju tu tamo koji album, ako ne, i to je to. Tako da je hladno pivo realno letilo punkerima tog doba kao budala i šamar. Jer ipak su bili dosta melodični, dosta brzi, imali su te neke zajebanske tekstove, malo su vukli na neku socijalniju stranu i realno nisu bili u duhu tog vremena, nekako su bili, ajmo reći, bijeg od te neke stvarnosti, ali ipak su imali dalje tu neku malo kao socijalno-političku kritiku. Ali ako se mene pita, tih godina realno Džinovski je super album, ali ja bi prije izabrao recimo Gluposti neuništivo od Kud idiota prije svega toga. No dobro, to je već stvar preferencije. Nakon što je Džinovski planuo, hladno pivo je nastavilo još žešće udarati sa svirkama gdje god su stigli, pa je usput sjeo i Porin za najbolji alternativni rock album, no iz intervjua sa mladom Danielom Trbović već su se mogli nazirati pukotine što je zapravo hladno pivo. Punk band sa stavom ili bućkoriš za mase. Pa, stav su imali prilično ljevičarski, a bućkoriš za mase će doći malo kasnije. U međuvremenu je Teddy otišao sa basa i došao je Hadžo, koji je definitivno bio ljubitelj glazbe prije svega, a tek onda član kolektiva. Srž hladnoga piva, to jest oni koji će biti tamo do samoga kraja benda, su ostali isti, to jest Mile, Zoki i Suba. Možda i najveće priznanje u karijeri je svakako su
support za koncert Ramonsa u Zagrebu 1994. godine, ili bi barem bio nekim pravim punkerima. A malo kasnije, to je 1995. godine, Hladno pivo izdaje svoj drugi studijski album po imenu God, za koji će svi reći da je produkcijski gori od Žinovskog, no meni osobno puno bolje zvuči, nekako prljavije. Ovdje se već moglo sjediti na što Hladno pivo cilja, to jest kristalan zvuk za mase, iako ga još nisu pogodili, a krivi će odabir pogrešnog studija. Album je naravno odlično prihvaćen i s razlogom, jer je stvarno solidan, a treba spomenuti i klasike poput Šanka, Rigoleta i U ritmu dlakave guze. Turanje, svirke posuda i promocija Hladnog piva na sve strane, no i dalje su u kategoriji prilično neozbiljnog pop, street, punk, nešto benda, iako će i oni sami prvi reći da nisu ona stara škola, već da je tu bilo utjecaja metala, hardkora, pa čak i same sarajevske scene poput zabranjenog pušenja. Dolazi nam godina gospodnja 1997 i izlazi Desetka. Album koji će završiti tu početnu i po mnogima legendarnu trilogiju stvaralaštva Hladnog piva u radnim danima, to jest prvih 10 godina. Iako je Desetka stvarno solidan album, podosta brz, još uvijek direktan u tom nekom punk duhu, moglo se naslutiti da su promjene na vidiku, a to će pokazati i na sljedećem albumu pod imenom Pobjeda, koja je u stvari prvi službeni poraz Hladnoga piva. Pobjeda je definitivno čudan album i svako slušljiviji svim čobanima koji misle da je Hladno pivo vrhunac punka. Pogotovo sa singlicama poput Politike i Bački Zagreb Stuh Pašeja. Tekstualno su definitivno još uvijek zabavni i kritika na mjestu, no zbog trenutnog političkog stanja, ali glazbeno je Pobjeda čista nula. Koketiranje sa ska, neke čudne kombinacije svega i svačega na sve strane čini Pobjedu prilično dislociranim albumom, no publika je zagrizla jer je Politika postala pravi pravcati hit. Hladno pivo je napokon bilo spremno za potpuno komercijalu i nažalost sve dalje od treninga za umiranje, za kaj se tako blačiš ili Rigoleta. Također je i Hadžo otišao iz benda te ga je na basu zamijenio Šoki, koji će ostati skroz do kraja Hladnoga piva na istoj poziciji. Pretpostavlja se da Hadžo nije smatrao pravac u kojem se Hladno pivo kreće ispravnim i čini mi se kao realno stanje, iako neki navode da je bio pretvrdoglav i nije se prilagoditi bendu, što bi otprilike bilo isto. Ako se netko sjeća kraja 90-ih, to su kao i danas bili praktički dvije struje. Tuđman se je polako opraštao od života, bilo to političkog ili općenito života. Thompson je tada izdao Vjetar sa Dinare koji je bio masovni hit i ušao u neku mega sferu nacionalističkog popularizma opet, a baš se nekako odlično pogodilo da je te 1999. Hladno pivo izdalo taj single Politika i da je izašla Pobjeda, pa su postali eto neke nove mega zvijezde, te bujale ljevice, to jest nekog novoga, ajmo reći, vala politike u Hrvatskoj tih godina, to jest već početkom 2000-ih. Sve u svemu može se definitivno reći da je Politika polagano ušla u Hladno pivo, a kasnije i pivo, to jest Kekin, u nju samu. Band će neumorno i dalje svirati te promovirati Pobjedu, naravno na popularnosti hit singla Politike, koju će svi mediji pohvaliti kao baš britak i drzak osvrt na trenutno političko stanje. A za razliku od prethodnih albuma koji su izlazili praktički svake 2 godine, tako će tek 2003. to jest 4 godine poslije Pobjede izaći Šamar, za kojeg će Hladno pivo reći da im je definitivno magnum opus i svakako ureda koji ih je lansirao u debeli mainstream, to jest skoro i na estradu. U međuvremenu, to jest tamo negdje nakon Pobjede, je također Mile Kekin počeo igraditi takozvanu solo karijeru koja nije baš vrijedna spomena. Hladno pivo je, eto, nakon 15 godina postojanja stvarno postalo profitabilan band, pa su već i sami članovi shvatili kako bi mogli živjeti od glazbe. Zimmerfrei, Šamar, Teško je full biti cool, Samo za taj osjećaj i Mlohava čuna su harale medijskim eterom, a žestoki zvuci punka su stavljeni sa strane kako bi se prilagodilo masama. Ako se netko sjeća od te 2003. do skoro 2010. Hladno pivo je iskakalo iz jebene paštete, jer nema valja ko nije bio u domu sporta na njihovom velikom koncertu ili na onom još gorem na Jarunu. A u to vrijeme, ako se vidio nekog da ima majicu od Hladnoga piva, to je kao da se vidio nekog da ima Nirvanu ili AC/DC ili Metalliku. Znao si s kim imaš posla, to jest nekim žešćim pozorom koji je to tek neka moda. Reći ću samo da tu ekipu niko nije volio i da je bilo otvorene agresije. A Hladno pivo je postalo bend za šiptare sa plaži koji su nekada svirali Azuri, Fafala si mi, a sad pjevaju, Hladno pivo i Samo za taj osjećaj. Dno dna. Na novim krilima mega popularnosti Šamara i bivanja posvuduša, dijele se nagrade Hladnom pivu na sve strane i postaju miljenici medija. Realno, Hladno pivo je bio vruć, novi / stari bend i ekipa ga je grdo pušila. Također je došao i veliki koncert u Domu sportova 2005. a valjalo je krenuti i u studio, te 2007. godine izašla Knjiga žalbe, koju u najmanju ruku išla uz dlaku tadašnje popularnosti indie roka i bendova poput My Morning Jacket ili Band of Horses. Velika većina nas, to jest barem ekipe koju ja znam, fakat nikad nije previše šljivala Hladno pivo, uvijek su bili tamo neki zebanski band, znaš,
kad se napije, znaš tu tam koju pjesmu, zna biti zabavno i to je više manje to. Ali ova knjiga žalbe, barem meni, je bila totalna potvrda da je Hladno pivo fakat otišlo u debeli kurac. 2008. godina će ostati obilježena onim Šugovim koncertom kojeg sam prije spomenuo na Arunu, na koji ću se kasnije osvrnuti. Proći će ponovno duge 4 godine dok Hladno pivo neće izdati novi album i mislim da ovo nitko nije očekivao, pa niti oni sami. Ispredak pod imenom Svijet glamura koji je izašao 2011. godine. Skoro pa je nemoguće opisati taj album. Koja je to uopće pička materina? Krautrock sa pop rockom ili Pips Chips i videoklips ala Hladno pivo ili Hladno pivo želi biti Oasis? Ko to zna? Definitivno nešto dosadno i neslušljivo i mogli su se polako sjediti po kotine, to je krah tog nekog ovako i onako fabriciranog stvaralaštva Hladnog piva, jer po meni to je sada više bio Mile i ostatak benda nego sam bend, iako će oni dalje tvrditi da to nije istina. Na drugu stranu, Hladno pivo je i dalje bio veliki bend, jer realno ustoličili su se na toj stolici popularnog kvazi rock benda sa primjesama iskazivanja vrlina i koketiranja sa satirom na političku i socijalnu situaciju. A 2015. će donijeti sva sreća zadnji album pod imenom Dani zatvorenih vrata. Dani zatvorenih vrata su neki pokušaj vraćanja malo tvrđem zvuku, no kad ti muda nisu više na mjestu, nemoguće to izvesti, pa je tako i taj album obilježen kao jedno veliko smeće i definitivno oproštaj do daljnjega od Hladnoga piva. Treba svakako napomenuti kako je Hladno pivo uistinu odigralo hrpetinu humanitarnih koncerata. Ne sjećam se niti jednog benda koji se toliko hvalio sa time, pa sve nekako ispada fabricirano kao što se postavilo i skoro cijela karijera samoga benda. Nakon te sudbonosne 2022. godine će Mile Kekin napokon reći zbogom Hladnom pivu i oni će kao takvi prestati postojati. Glavni razlog će se navesti da je Mile htio nešto novo i nešto divlje. Ja bi da probam nešto drugo, nešto divlje. Ali realno njegov ulazak u politiku, to jest u novu ljevicu i šurovanje sa Možemom, a i one afere sa djecom iz Konga ili otkud već, pa i Miletova divlja žena svakako nisu pomogli samome Hladnome pivu kao bendu, a i brendu. Iako službeno Hladno pivo prestalo postojati, Suba, Zoki, Šoki i Krmpa iz Deafness by Noise će nastaviti dalje kao savršeni marginalci i svirati stare stvari kako su to nekada davno, dok će Mile sa nekim plaćenicima također svirati stare stvari, ali na svoj neki hipsterski način. Reći će ljudi da sada imamo najbolje od oba svijeta, ali ako se mene pita, fakat nije potrebno. Slobodno neka idu u penziju svi zajedno. Vjerojatno će se ekipa prvo uhvatiti na, ajmo reći, tu neku demo scenu punkera 90-ih, to je ranih 90-ih, ali realno kad pogledate, to su bili Kud idioti, Psihomodopop, recimo Overflow i ajde ono zadruga koja nije ni punk band, nego bučkoriš svega i svačega. To je ono što bi bilo bitno ako već uspoređujemo sa Hladnim pivom i ajmo reći tom nekom kao legendarnim statusom. A ja ono od Šuba mogu nabrojati pun kurac bolji bendova u to vrijeme od Hladnoga piva, recimo ono Todori definitivno, to jest Anti-Todor, Goblini, iako je ajde već to regija, ne? I svakako Kud idioti koji su ono definitivno najlegendarniji u cijeloj povijesti hrvatskog panka, barem meni. A mislim da će se puno ljudi složiti. Hladno pivo je samih početaka imalo taj jako pristupačan zvuk i realno ako slušate ono Posljednjina Osuga, pogotovo Gada i A10, pa i Pobjeda kasnije, sve to bilo onako jako pristojno. Bilo je jako prilagođeno, nije to bilo nekih koketiranja sa desno ili otvoreno lijevo, nije bilo vrijeđan nikoga poimence, ono, najkontroverznija pjesma koju realno ja mogu se smisliti je, ne znam, moralne dileme vlasnika BMW-a eventualne. I ono, niko im to ne može oduzeti. Imali su taj dobar smisao za humor, fakat je bio britak, ima tu zanimljivih, ono, smiješnih pjesama, ne. Ali realno, da li to bio neki cool, super punk, ne? Ne. Hladno pivo je realno bilo dobar produkt svoga vremena i pogodili su točno tu neku rupu, ne, gdje nije bilo ničega. Imali su stvarno dobar, tehnički potkovan zvuk i to im neće niko nikada moći oduzeti. Ono što je bilo kasnije, kraj 90-ih, početak 2000-ih, pa do dana današnjeg, katastrofa, ne. Ali ajmo reći, ta prva 3 albuma, pa čak u neku ruku malo i pobjeda, ne, super stvar. Meni uvijek bilo problem ekipa oko Hladnoga piva. Mislim, danas možete vidjeti ove šiptare iz Možemo, Ivana Kekin pada u Nesis, Tomaši Štam divlja, ne. To je ta ekipa koju sam ja vidio prije 20 godina. Doslovno istine. Ono, bilo je pomodno, mi se borimo, oni su nama nešto, vi ne razumijete te lidike, svi ste intelektualno retardirani, niko ne razumije što oni zapravo hoće reći. Pa to je poanta. Ok, ako ja fakat ne razumijem, možda je problem u njima, ne. Jer ne razumijem samo ja, ne razumijem puno ljudi, ali definitivno svi razumiju. Samo što ste vi pretenciozni pederi. A i rekao sam da ću se osvrnuti koncerte na Arunu, jer realno to je moj prvi i zadnji koncert Hladnoga piva. Nažalost nisam ih gledao tih ranih 90-ih, svi su im pričali da je to bilo ono čudo, da je fakat bilo nevjerojatno, da su stvarno energetičan band i vjerujem da je to bilo tako, ne. Ja sam ih gledao dosta kasnije, 2008 je, koliko to, 15 godina kasnije. I tad je to već bilo sranje, ne. Ja sam bio tamo i onako slon u staklarni, gledam se, nije mi jasno kaj se tu događa, soundtrack za tvoj život
život, ne, stare pjesme su zvučale katastrofa, ne, najgore ikada, zvuk je bio užasan, dobro, to je već vjerojatno bilo do organizacije, ne do samoga benda, ali 20.000 ljudi tada na Runu, ne, koliko se procjenjuje, je bilo fakat velik. I mislim, svakim čast, uvijek su znali skupiti hrpu ljudi, ne. Ali to je ta prolazna hrpetina ljudi. Evo, dan danas, hladno pivo, to jest, ne postoji. Ali Mile Kekin, koliko sam vidio, ne može skupiti ono više od 100 ljudi na koncertu, a savršeni marginalci su postali ono klubski band. I to je to. Šta je ostalo od hladnoga piva? Kurčina. Ali iskreno, možda je tako i bolje. Eto, ovo je bio moj neki presjek, ajmo reći, karijere hladnoga piva. Naravno, najviše moj osoban stav i moje mišljenje o hladnom pivu. Želim čuti ako vi imate drugačiji, vjerojatno je vama najbolji band ikada, onda znate moje mišljenje. Pa mi ostavite u komentarima, kaj vi mislite? Jesam ih previše ocrnio, jesu zapravo oni fakat najbolji rock'n'roll band ikada? Ili najjači punk band, samo ja nisam to nikada prepoznao. Nemam pojma, bomo se prediskutirali u komentarima. A do sljedećeg videa, bok!